Apisas magobile kachungon bura Mambere South timo nonro ewi tho mar jago moro ma jaigni 35 kachiel kod jaera mare ma jaigni 24 ma ringregi nokwany e puoth Mogoka e kar dak ma Wikaze Gashururi sublocation. Ringre jagono noyudi koliero e yien ka ringre jaerane to noyudi ka oriere e tie yien no. Ringre go noyudi ko jatiche puodho no mane timo tij kuo yath ma bang'e onyiso wuon puodho no. Jodogo wacho ni ji ariyogo noherore kendo nong'egi kod nyiso ayanga hera margi. Ji ariyogo nonemo gik e chiro mantiere machiegni seche mag odhiambo kapok ringegi okwanya ka wachore ni onge chwanyruok moro amora e kindgi. Jagano bende wachore ni okwayo osiepne sim kendo nomako tipo ka owacho ni jonyuolnego ok mor kod heragi kendo ni odiochieng' nodong' matin e piny ka. Kumwambia kitu chochote kama hii. Sasa hii ni mshangao tu, tumesikia tukipigiwa simu jamaa amenyonga na bibi yake kuja tukakuta ameaga dunia wote wawili. Jana walishinda pamoja, wakaendea simu ngambo ile pamoja, wakaja Njikasa pamoja, wakaelekeza tu pamoja, wakiwa wanapendana pamoja mpaka maraso yao pale nyumbani. Sasa pale tuwezi kushuhudia tu wakiingia kwenye bao waliendea namna gani, lakini tumekuta viatu zao pale pamoja, halafu mili yao ndio iko hapa hivi. Hiyo ni janga lenye limetuguza sisi kama wenye familia, na tunaomba vijana, tafadhali mtu akifika mwisho, afadhali ujiongee ama utafute usaidizi kwa mtu mwingine kuliko kujitia kitanzi ama kuua mwenzako, sababu sisi wazazi tuna shida mingi. Sana sana huyo mzazi wa huyo msichana itakuwa janga kubwa sana, sababu ni msichana, alikuwa msichana mdogo na alikuwa na umri mdogo na alikuwa mjamzito. Duol makedo raticho ganda Kenya na